Kajing tap kerteng na kebenta banya kun ya ke election syaying dorbar tau anjong ke JADC hakalai pau terik kelalingkot. Kalalong ke basyong syed bat syedrem na kajingwan tap hadu arpunyongut ke kertong jong ke Voice of the People Party VPP haki arteli ke district jong ke rilum jaintia. Ki kertong jong ke VPP na ki khatsau teli ki constituency ke lapan long da kajingyat kejat na duk Thomas Jones Synod Road Jawai syadu DC office Jawai lingba ke yau musiang haringkar kajing senran jong shibun ngut ki nong kershan jong ke parti. Ha DC office West Giant Hills District khatsau ngut ki kertong jong ke VPP ki lawan tap kerteng banya kun ya kene ke election MDC ha kesin ke bandingkong hadien balaseng ya ke parti House Nam Arjar Arpuar. Ki kertong jong ke VPP ki bela tiap kerteng kilong ba yon wan mi Maria na nartiang wayajer ba chan bor rembai na modop ladang kong darab yang muli na mensengat kanduli ba sarlan ki dkhar na barato mukro ba hameshania suyam na shangpung ba yai bat lang talang na jawai saut ba Nehemia lamare na mukhla umulong ba klosroy lalu na modemai nongkro ba dari miliang na shiliang mentang ba rimiki nyang na mau kayau ba tizat dekhar na raliang ba grisentes susngi na mi mentedu nang ba Dr. Semli Shila na amwi kli tershi bat ba Tiovan lapasam na sapai sa sniang. Ha amlarem subdivision kila don langut ki kertong ka VPP ba kentu u isak Shila na war east bat skam hayong na war west bat jam syaprang potam na war central. Kat Baha East Giant Hills District ki kertong jong ka VPP na ki shipoteli ki constituency kila penlong shwa ke jingu jingdam yau try kenrat ha khmat umot sa nam jong ukyang nang ba ha klirian shwa bandai tap kerteng ha DC office klirian. Ki kertong jong ka VPP ki bra tap kerteng ha East Giant ya ki longso ki lapasam na mutlong sok kempor teng shine pawa na kliriat rembai Prince Suklen na saipung nongkli gong las bon simply na sutnga nongkli dameshwar rembai na musnyang rengat ba lamsuk langstang na sutnga narwan Dewi Tongper na narpu Levinson Suchiang na bataw lakadong bat ba Damon Pawa na tuber. Katkam ka jingtip hadu ni da MK hadu kat lengut fu da file ka nomination naga Voice of the People Party. Ejo iporle ki wachaga is jantia dang ya file gi ate te karam hamlarem katte hiwet por ROG am tu stangi le ka file nomination total wara tu ka file wa ane puyo ai pi kita ka figa jan kat Saturday yo ilo di pi kita ka figa na kaleng yung ka party wa ki candidate hiwaro kusnya sugo kana ip ka preparation ta kwa walai chakmat man ko man prepared han dong chidong kat kam ka jingilai chwa chanin yusuk ile ka response na ki perlok ki pejor ki wa em chaki chnong ko per em ga jingche ki em ga tum sem ko kwa ki mi chakmat ka jing yo I man ko full preparation hawi to ka ta jingli bi ma ka kam ka party hi em hi ki thong ka party ko bo ko u kre kam tam ki wa dau pun mi kom sem ko wi ha ki manifesto ko wa man bai ki jingkular kita to wa khmat tam I ki woro ki candidate ko em lang hini I le kam ki candidate ye ni ne ta ka jing tha yong ka party hi woro kat ki mentai wa kwa ka party yo pendapi te ye nang yong ai wi ai kenten ko au khana kusnya suke wa ki perlok ki perjori citai bun kuda chi ha kejingbut jing berkat yong ki de bra lupa chwa ki I gawi bo ya khmat wa ukunrat khmat dem ni te dai chi chania ai kejing start yong pa ba ti ngai ji hadu ko sing kejing job hi kejing start job hi kejing chi ya kejing dum te to ka kejing sia ko jing em ni tai